Teisia wa Mutongo TV no kethia ngethi ya mwimwe wa kenda. Kilunguni Tuneenanie nitawa Jacqueline Binya na ina udhocha. Studio nina ini makwa nina ke Bishop Mala wa Grace Christ Center wa Mulolongo ani wa mudhocha kanisa ni wake. Nina Madam Faith Ndonge mwetu mwiwune kuma Katelembo ina udhocha studio sia Mutongo. Na John Mwaka our businessman umeta side sia Mombasani. Shikamo na karibu studio za Mutongo. Marahaba. Na kumosese na udhocha. Namba ito ya SMS ni ile 3-9-1-5. Facebook ni Mutongo TV official na YouTube ni Mutongo TV/FM. Umundi nenda tunene yulo wa kindu kitawa submissiveness and fear. Kikio na Winyivyo. Kikio na Winyivyo. Wewe kibathukanya cha Kikio na Winyivyo ona muno misini yitu mawiyane maitu. Bishop niambia na kwe eka tutabia first submissiveness ni chao Kikio chichunondo ni wake Bible ni muno. Ni Winyivyo na Kikio. Submissive na fear. Kikio na Winyivyo. Yeah. Na hii nesio ndeto ila sieta mwegwano mwingi muno katika musieni tuine ngali ya musieni nondo inyonde mukatue ko ondume ile siongo ile musi ndo akeka ni ndeto itumika muno kwa andu ala mendani kana mokirwa na mawiyani nundu wa makwithwa na Kikio na Winyivyo cia mbosi waku pia no gutwa na no ndeto tumika ingi ikatumika nai katika nundu nukia wina Winyivyo angi makatume wonai katika mawiyani na angi makatume wonai ikabinduka katwika ni ukombo bandu bakwithwa yuendi ni kwekalania ikatwika ni ukombo. Kwa ni ndeto etumikite Biblia ni ta muno ona baendwata kibeti cha ide Winyivyo cia mume na kiuni chonga yuanenie ona kuoka gender equality kibeti cha ide Winyivyo cia mume ona chame yake nge kibeti cha ide Winyivyo cia mume ona chetha na mbesa mbingi kibeti cha ide Winyivyo cia mume ono thini wa Winyivyo nibo baeta iulu wa kuonania kana no nenga ngainda ya iulu wa umbe wake nondo kibetiki ya umbe wa mundume na kibetiki ina title deed yanthi mundume wo anengiwe title deed yanthi na esa ita kibeti ambio kielesia iulu wa maundu methiwe maigi kwa paumelenzi acio ndena ciesongo mbinge cia kwenda kwete ilate umeta gender equality ona umbeni mundu ume ndombitwo ta mundu muka kwa uo na nthini wa umbeni mundu ailite isisia na ethia kweli no ndame yake nge Winyivyo cio ina kenge na asisie ethia mundu no mundu ume Winyivyo cio kwa una ilite kwambia na noti yesu ya yulu ni sikana njakibe na thina wi bandu na ukethia yumesie kwina mutilikangano mwingi muno byo na andu makatani cia nundu kila mundu aigwa no tonya lakini mundu mukaga yikala baye weka ndacia na mundu ume akabingi wa baye ndacia weka no lazima ndo amese ukaba mwe na nikana omwe nyibye na nikana na kolongi ama nyondo wa ile totongocia kwa Winyivyo na Kikio ni ndeto cina binya muno pyu thini wa ungaine ndeto cina binya muno pyu ngai ende ya balamu nundu wa Kikio chake mundu mukii wa ngai mundu mwendete kaikanela niyo thembo ciake cia pikie tu ni nundu wa Winyivyo na kumukia ngai Winyivyo na kumukia ngai na ndu nimendi wa matesi differences muno Winyivyo na kukia ona ibika bandu faith gesethia mutumia alika musi andu makasemba nundu nimeomokia na kuwibu ndise ciana yini yonda yamu musewa ile tonengwa abika nyumba kiwathu kone kiba nundu bu ni tukonfisia yao na ciana za ingi ona tukite
Ukeze ke kona kakatena kama ndikayesi wakanenga ibindi usioka kathele. Aya kwa Winyivyo na Kikio nyene sio satande to ile na submissiveness elaye Bibiliani yenda na siana responsibilities bishop if you are responsible kebani wose te role ya kuweta we mundume wa musiusu submissiveness automatically represent ya mesani niweka kila chaile kero siana sielo some bya ni wasome bya kebani kama si wailo mbaki ona kebo bakite kama si kandaka kena dignity kebo ni liu ni wani providea all the basics ila wailo mbika kebani sabuni ona kebani dhamba kibanga ni wawete musikwakwa but ndoe ko u anu ko expect ni kuimbibia sia indicator ndati kongwithwa nina ngolo bishop lakini ko beba ndo ko mania so in the process pandu ni submit ndiambe yokukia nondo na ukulia thanganya ke ole ile kwete niki kana boss ole ile on supply na kiniki nengetia say it's through it is across board kwa kuitweka violent na we end we stop authority eze ba bitaba ndo ina ukia ukasisi ya mesimbinge ela yongamete pe Kikio kipe submissiveness isu na Kikio kila kindaya lakini elo ko na Kikio kitendaya ya ela ndamwe ya tonelela take off ndio that ilika na kwa gize de la nibu ni kunwe metho nundu baisa kwanza nisiaisia kama lomonesa nundu baisa anda tele ngenge kata ngayo komela leboni pe Kikio kingi kivya wake fake akani ona maubisini Mr. Bossa lakini nino seleke na ivyaka ndati to me I find that nonsense niki nondo yuke thwane kwita ndati nino seleke it doesn't add na agenda tiene kathela kabino etagwasia kabino no ibosia toka manane yabo sia kana toka miweta ai uikete kila waile kwikata we mundume ndikwita ndadini kwita ndati wa ndesia to level ya siana ila sia kwa nondo ona sweet ya silingile no thio kambete na wendo kamweso now if ye team the authority to trust is across board nyene na thoko mimakwa ala ne na mo nuwe ya wasa ingi reverse we submit ye kwa thoko miasu maku mikana wone the repercussions we mume akwa ambayo submit balani even though the Bible says akama submit but I think even through enda kibeti chaku na wienda andomaku meant even in a way wendo ndo kapa ndo bate submissiveness na ndo enda mundu utenibete ukaelewa mawendi make kwa huko kwa ningwa asia kana there's a very thin line between submissiveness and fear na ni ndiye weta ondo bishop wa weta ni kitu mikana imono na wa bring up point imwe kila bishop wasia na kulingana nundu wasia common denominator buyo can respect ndaya ni kwithiniwesie kana ngukie pe ndaya na ndaya ni two way traffic onenge ndaya ngonenge ndaya kana tiwo mwaka niwo niweze vekindo waweta ila na muni dali kasembai na ina mudalika ndwambe yaona ndo tameno nivo kwinivya lakini kani munenge ka story okanini kana tikemwe na ndiye umba noni vandu na umba noni uzu na ndiye ne thiandu mambetele na maina mipango yo tofauti na kindu kila tapangite na zito ndo mathenda atu ikale muno na menda kuthima kwika maundu mata ile kwiko wethi athi andu asumena mo yani wako na hofu menibetie lakini fake lakini ukeza hivi yasui ni useleke vile na ambiyo nena
mwana ungi okilie kuoko akulie kulio nela wokilie kuoko akulie kulio ula wae mwene kivela wa mwea eko kulia makulio we maundu haitu useubia kaidhu kito mutabiu amusiaite na metho fulani akamwia lilikana kana twina ndai nake na tino nivu lakini ekatwitho na nyetu na chau tikondo tukwenda athi yuko misi mingi na mawiani kula tuthukuma na mahusiano maingi metha mailio ona makanisa yu andu mathumbuka nesa nikana wisaithia pena kila maweta hata kwa Kiswahili makasia hofu inaleta uhusiano bora tia ni kikio kila cha ukia nunguna lakini kikio kila dukambitisye nikandika ubetisie nunu na ubetisia na ngwebetisia either we munene wakwa ni ndo kunenga ndaiya na kikio cha ndaiya tia ni kikio cha wiye wakana numbikanya nai yuko ni kwatia Winyivyo nigwo kutuma ndaiya thuka na ndaiya thuka ona no wende Winyivyo muno lakini tisisi itikethe na Winyivyo ungi na wonie na andu ni wona na andu ma Tanzania yani makulumana kana ni ambia na ma Tanzania ukema Uganda makista utulia ndupio na makungete na makungete lakini waumala saa ingi twambio tagwa tusamutungi yuko andu maumbuko nesa nikana wisaithia Winyivyo na Kikio nicio kwanzia ila dhaile inaisiambatana na ndaya unenge ndaya na kwangu nenge ndaya nindwe na Kikio kwaku ona bishop Yesu aina Kikio kwando na nicho kitu mima munenga ndaya onenda ni waenda against authority aina Kikio pube na difference nundu ni we authority nu emose wakwa you are my boss lakini ondo ukwenda tiwo gwenda lakini ando mema wani kutabia their bosses or their husbands or their wives ondo mundu kwenda nundu ena Kikio chuchu nukwenda pe Kikio na be wiandi kukia nundu tuiba mwetu yo yemwe lakini nina kindu ndendo kutabia nundu veka laine buke bubui kwesaidia ona communication sainge bya undongwenda kutabia likini na imwe kutabia nundu o react nundu niona ndu inenga ndaya nundu kuweta or maybe nunkungela wondo ngukudi ntibe kindu kitawai pe mubuano ukethia mundu osa mubuano ni kana akwate kindu kwenda lakini chaguo nthini ndailie o Yesu wito eanie mwailu mbe wa Ngai na mbe wa andu na niwe ngelekanyo nzeo ya Winyivyo ono Biblia yasia enyibisie mpaka kikuchangelania ni kanane wesietwe nene wa masietwa onde ona ena authority over Herod ayo na bina wai kwanza keka ima basta momuthi ayo na bina wa bangelanyo ni kuma police ya fire of fire on the baka modia nundu aina bino supio keka wenda ole ongelanyo endo amereile lakini tikilangelanyo ni kana enyibisie ithe wake na Winyivyo waguo wingalama na tubundi se kwithivyo Winyivyo waguo wingalama ndito ile to batukanje kana pe kwinyivya na be kukia ukethia mundu ti kwinyivisia aikito kukia na kwinyivya ona kuinindia wikwenesa ni kana winyivye kwinyivya ni kindu wailete umya ngone yaku wachakie ukigwa wona mundu kegwa wandu macia mundu mwati musio nde Winyivyo nundu ni kindu chumbika nthini wake yo no katwa kibeti na keithi kwambia kwi force kwinyivya chaile to kulilika nyondo kwinyivya ici Winyivyo ni tuwe with the way mundu muima kana wakana ko galisi onde cia ile kuona nya Winyivyo teo ni nge kuona maundu majeke kanene wanu bambinge na maweyane maingi ukethia
either for example kimwana chakwa ikitwanite bandu baunengo ndai yakibeti chacho cha kimwana chakwa nikwenda we mwana ukala kabeti kaku kaiti thina kwa uona hii na keju kimwana cha kiithata yacha na uka muzee kai kwani una tusaidia ndeto ile siku ikanigwa kwa uona kibeti agatezo ninya lazima kiu nicho kitumikieta nijo wona maundu mambia kwikata kubulana na inanzieta ile yuko onethe niwe munene wina mamlaka jaki manene lakini ona andu amambe manenge ndaiya inibyo kuonekana pia makwinibisi niguo musiaise witu nitusiokete kilungu nitunenanie na twenene ayulu wa Winyivyo na wia na twisioka nitumanai twailite ku apply wia ba na Winyivyo ba nitusiokete kilungu nitunenanie namba itu SMS ni ile 3915 YouTube ni Mutongoi TV official na Facebook ni Mutongoi TV official nayo nitawa Jacqueline Binya twende none na yulo wa kwinyivya kana wia kibadhukanyo nicho kiba na nitwa mana kwinyivya ni kwiba na kwaithika kukanya na ndai ya abe wia wikia mundu nundu in authority na muno tuyati ya maundu tunena yo Bible niyo tongosa kana religion ila wiyo na Yesu aina Winyivyo gina dhambia tumemake mao lakini ti kuona ni haindia no isibe Winyivyo kungi mundu ako kuona ta windia mundu ni mutumanu ukesaidhi akutikithia ta wingombo yake na akunecha ya kunundu bishop watia Winyivyo kumangoni wisaidhi mundu su atomekanai andu tasitwa na tutona mataviata especially muno mawiyani utona ithumyo kathukuma ngino keka overtime wesi Jackie Winyivyo ni tabia na be andu matumia tabia esu ya muthukumi wake winyivitie akona taguo wonzu wake na yambi otumia wonzu wa ayambi otumia Winyivyo wa mundu ayotumia ta wonzu wake nundu mundu naturally kana yumbone yake either mueleni aingi na alama yawa makae wokethia mundu ucio ena etunda ya Winyivyo thini wake na mundu okopi kona etho ni wiani ndwithia wisisi athukumi maku onthe ukethia ngania ni winyivitie kwakwa yuna ke mundu ayosa nita wonzu nitotumanu na aingi nicho kitumio kuona thukumi aingi me utume wa naene mabosi mo ta muno ciana citu cia eitu yu aitume wa wonzu nusu wake Winyivyo nusu wake aitume wa ta wonzu na yun ayambi otelemwa na iulu wa makwithwa uilio nona ona kubutwa no kwikata no butwa nake nake icio gengi nake iliko no utumanu wake ayambi ya kuona na kwa neka ki niguo ngo retain niguo ngo ya wea wakwa wizethia nye na bosi dibuteka yudu bayambi ya kumela meko motumanu ugethia ti meko maatumwa ne meko maatumanu meko motumanu nundu yu ona etho ni kibeti chene ni kiitwika ni chambosi na maundu maithuka na Winyivyo ti kumaanisha witikilana na kila undu aye fear ilika ugesaidha you become fearful nditono nena faith I believe Winyivyo ti utwike we agree kila kindu ti kutwika ni domat na Winyivyo ti kutwika wambia tan jump ni ukulia how far kana run ni ukulia na mino semba ni ngo kulia wewe mbite tusembe tendete yako either wina Winyivyo wina common sense either wina Winyivyo teno tumani ti wati wathi kanisa ni witia akili yaku altani wati yani na bishop kana pastor indu ana kiliko ona makanisa I have nothing against the churches na makanisa nange matumia ona shirika mona tina bishop ba
kila ni wiamo yocha bishop wenda empower ite ando make ukese the la wadi ya pastor ni final wadi ya muthukumianga ni final ndo question ni kecho kiki ningune nganda ya ni na Winyivyo na ningukia kilonda betie lakini na ndo katumie wia na ndo katumie submissiveness wa abuse position ilawe na mindo ndiweto ikanisa nondo ni na bishop ngakosa no ani koswe the Bible has been misused muno about kwe fear ukebya the mundu aikotia respect the authority actually, na leadership na nuona mundu no kwika nai actually bishop ni nakakuna nikenda faith ya mini lilia isio kwa kwa ni twenyivia ondo twende Yesu Kristo twenyivise Yesu Kristo tiwo lakini pe kwenyivia kunge ukenyivyo ukolwa Yesu Kristo kenyivisa bishop mono kana pastor mono you njaki na ginoke ukolwa ni Yesu unaona tambito boya uyambothi ni boya no yunjaki na mwetu muyene ga inambo mutabya kindu kimwe andu manga imeane kwa umanyi na nicho tikwete kwi andu na atabania masome ndeto ni kana mamane kula kwi era simekwika nyeta kwa nenda basia wala ni ndwana monga mea dikoke kwa ukombikia isani utaiki ya mueme uliu na nguko ila ya asasi ya amboe kana nguko we zinzie na baada la mwetu muyene ni kutengemea kana mwitikila ni tetola mundu mukamushinami mumbake mwake kasumba kanini mwekie kamesa izune kutengemea nundu wakulye muume kwa undu ketho na kuyo mutonu yukindu kidu kila kibo ni kumanya yulua ndeto yete kuweta yulua kwenyivya ndio maanisha kana ni wailete kumanza wa Biblia onaeka na Biblia na ona Quran kwanza edhabe andu endo maitu mesi yulua mekalile ya muume na muka ni Islamic nundu ni mesi kunenga nenda yangalini fulani ona edho yitumiwa by force ni kana wianisie lakini kindu kila wailite kumanya ni kana amwe ni meumizilidwa nundu wa kundu kula meulika na mali kandu ithia watu miwanae isubie na andu matono kwata kiliko chaku ukethia iwolwa imwemeu ndwailite kulwa ni mwemeu ndwailite kulwa ni ciana ciaku ndwailite kulwa nundu kanisa wambe ya nyumba na ni wailite omanyanesa kana undula ngwika nthini wa nyumbani ya Ngai ni mwikia Kristo na be maundu ala na uma kibeti kwa kindakaje muno kiza utabya kanisa kama uwe ba ni pastor wakwa lakini tabika nyumba ni mutumia wakwa nundu sula izi apenduka na twikaninye na ilete ku kwithwa mubangi wa musi withie na mana ciana cia kwa kibeti kya kwani cikaleteresa ciana ici usoma ni maya nesa na kila kindu chothe ene withie kila kana ikezi kana ndadini wanzome thicienza dio ekio yu paikalike wia wizethia noto na kukia mchungaji no kabuthia mwemeu kano kakia boss no kabuthia mwemeu aje sirijili waile tosia nyanesa muno kanoke buthia we ukamana ba na wambia kuandikwa tiko siawa muandikwa no butawa indi balotwa itwe uzioga abumuka hiyo yambe asubya manga ona byange makia ati only not only the women only who are submissive ona bya umwama mende ame submissive mawiani moke sethe ekia boss ni ulwe kana na mosi i boss wakwe wako ni ona Saturday evening ati kwe na meeting ni no gina wendwe nyendo manisha ndukendwe na kiliko chaku na ndukendwe na authority ya ku express on the same way in the marriage mwaka that nikibeti chaku ndikendwe ni vete ni sotu iko na ndinena Nusi asunguma siai. Humility is not humiliation. You Winyivyo
kuya ilo tumiwa ni kukinanga mundu na Winyivyo hii kuyo utofauti na Kikio kana wia na Kikio no isi ni ndetuge utumia wia na be Kikio Kikio hii ni kithaki atiwe ni ndaya lakini wia in fact wia utona utuma uchanganyikiwa ona wiani nundu wona munene waku oka ni wasituka nundu penda eni ona undu wia ile kwika ndu isaidi andu ne kanesa pau yuko ni kwatia twikativeti maundu elema Kikio na Winyivyo in fact ona ndithitu maundu elema matwete mathina maingi pai Winyivyo na pai Kikio na nundu na isi ba yambe kana ni two way traffic ni kana either we ndongo iwe ndogoko tunenya tondu ntwane kunengie mamlaka uyetumia ndeto cia kutudhalalisha kana kutwikia nthoni kana kwenda gutuma nundu twikibelani kiuwe kwanza bya mumonga mapondo mugakulyo ni kiongozi ni mutongo wa muthemba mwonde tu sisi uma mundu ni muima uliona mundu nde na Kikio kwa andu ama mwandikite no isinje tumandikite na itu tables sio twilika thini wa social media tiambio mauma yupo wisaidhia yu pai Kikio pai wia pai ndaya yuko ona either nuendo lalamika yulua munene waku ethe boss munene waku ethe eni mwemeu pe ndeto waile utumia lakini kwa udhima ukamanya kana ndeto yu utumia no si usioke kwa nena wina ndaya paupe na submission kana submissiveness na londo mwaka wa tekabo submissiveness is of course about leadership no onene ithieta ithiaka nyene weta muno mukamba no wenda abandu itutela na thio kundu kunza ukakoma na ukewe neno mandie muthukumi musio umito kambani mandie muthukumi musio umito kambani mukambe Kikio na wasisia kaingi andu maitu ala mandikitwe ni tia ala mandikitwe no indina nindo weza ithela mutiso jane enduka eta ya twikie ni ya mutiso eweka kuja lete hii not that there is anything wrong not that there is anything wrong with that lakini nake mutiso ayete kila etumiwe nai na ipatika ni wia kwanza boss yo mkunia simo wona ungama boss unasema nini yani Kikio indaya submissiveness nitete la jajabu la nyano tumani wa kwisele la de bole ka tema kilele yuko ni kumanakana ndukatumiwe nai na kunduka tumiende to itona utuma utumiwa nai nona no utumiende to na ndeto isungise na meko maku na ndwisa ithi ya baadaye ni atumiwa kwanza ileta ile tondu na atumia nesa na kuwi munene na unene pandi unene wamwe nene bala kibila kila wikalile ida wikalile kibila cha nuwe inya wa siana ka umange siana ithe nuwe ithe wandu duka matharau onakana kwikiangwa na ina unena nai thiwe saidi ya you is no submission there one way or another either way ndongoi kanisani ikulityo ni pastor moita Pastor John John Tumo Pastor John Tumo nundu onake athaithimake bu bishop no mwese na mugethia muno you kindu kila cha ile to manikani ati sindu ini cia ile to kwanwe hii tatu ni actually to ile to sikia ata itatu Winyivyo Kikio na wia ite kwanu alafu number 2 ni andu maide to mana iulua munene le wa Winyivyo ne wewa nyene ya juta alame uthukuma na ne Winyivyo cie boss wake kana Winyivyo cie pastor wake wesa kuona undu ute ukwendesia nduka kwatwe iwia pekindu kisio muno byo utona kuthiukia ona munene waku kamwe undu Esther wekie wa Biblia asobisie banquet asobisie yo ndi kikamba asobisie mboka na ye aswero no ni kuone
muthenya muna mpaka esobika bandu auzwero etikila ni kana mo Esther esekuka nundu keka Esther endie no tundu wa ni endo kuona nundu wa Hamani no kwenda kuwa andu maitu na we mweme wa etho asaidie na amani endo iwe kabetie tho no kieva na we mbembe no gwikata nothi lakini la wasobisie kaindo ka muthemba peka munenele keka munengele uto no dio na etho boss waku ni ya na biketa ambie no kamwe boss nenda ukuona bila nditona ndabisie kwa ndai ya siangai kiundieka na asante muno Bishop Mala na asante Madam Faith John Mwaka na kwa nitawa Jacqueline Binya nini kwacha musese witunu wa banaki badukanya cha Winyivyo Kikio na wia ndukatia akili ya kungusune mana kwinenea ina ndukatumiwa ta ngombo inivye chuni kindo chuma ngoni tukomane chumwa chukingi asante